Now tatou o la I tūlanga o lana leadership. La tatou o se maki ka ko karangoa la I kangakangi. A whaafonga mai Samoa ma whaasauhi lau paloka e mese lou lava I tūmano. O ani mea le nei tangata na whai. O ange, o le whai mai le sila to anawa e tau te talanga luenga. O ange ngā luenga kangakangi whai. Ai le atau o masauni. O fea fo I a maka mai ai o na wha mau le melea e tau te talani au ngā luenga. Le anga or kangakangi kuri mai le I tau pipi. Ko aku le la ko sap. Ele hai se history. E mwhai ana rufa aso melvanga le. Vai tatoru mo mua le o vatilunga. O la tau manuro nei ma la tau anava. No kissing or contradictions with Samoa Uniting Party. Clear policies. Proven record of achievements. Strong leadership. National policies to improve and uplift the quality of life for all. Keep the progress for Samoa moving forward. Votes up. Makua I alo mai afia me ma le rule of law. Kalo fai. Yeah. Take that law to proven record. Any protest ke leo mai. Le ai se suengo se ami o komu. Upholding on the rule of law. Now, let's focus a lot for my proven record and leadership. Like, it's very embarrassing to say proven record. Because I prove I. Ngala ko misleading ngala kung inga wala sila paki. Le ale record le kalangoa. Le ale paki ngo mai ko kung ol palmengia samo. SAP doesn't have a record. Ile paya inga le umak. SAP only has either 3 days or 4 days. Le makua. All over my proven record, what are they talking about? Ele mai le yo mai foi ko kung ile paya inga lenga because ele lava se malo ya la ko. Ai ka ke kalangola mele credibility. Longa winga ngala ko Pepelo le kung. Ola e ofulang mumu ai lang mea makala ko la koloko. Like in other words, ngo mai ko kung as fast members, but they thinking like SAP. So le ol makuai Kaufaavalea. They mislead the country. They actually fa'alaka le kung. Ale fa ka kakala I. So ya ke ole they don't have a record. Esa o lelo so ngonga as yaka. There is no rule of law le lako angabakau. And how are they going to talk about policy pe fa pele mfinga lako upholding a rule of law? Oa policies la ko ka ngofingi e push inga I mafainga pasi mai kula fonga mal palmengi. Pe a fa pe lo ke le fa malua le fa vai. And for so long they've been breaking laws. You know, so fa ko kongo le palmengi le ko ongo. So fa ko kongo le palmengi le se paki ai muri ai ngo fa ka apel palmengi FMO la ko le fast. Ale ko sa fa fo ES caretaker. Au le wo fa la ko paki. They should not be a caretaker given they are part of a new party. Wale aise la ko paki based in the previous paya inga. Ele ka kauwela ngala ko if they have a good conscience and clean hands. Ola ko ka kaunga kalango sa ola wala head of states. Wale me sa awa yele ka kaunga caretaker mako. Le nga lewa form mako paki le so nga skala. And in other words, ole paki le ia ole paya inga le. Faila oi fa unga o le al malo. O ai ka kaunga caretaker le kai mingi. Al mele ele o manga ngao. Eo ese mal caretaker. It's all because of money.